Dobrodošli v novi epizodi Minecraft Survival Ultimate. I was walking with the ghost. Dobrodošli in kot vidite, se bo danes pričel novi dan za nove dogodivščine. In ja, snemal sem že tisto drugo epizodo, ampak sem nekaj zajebil. Sem nekaj datoteke, sem se sproti editov video, pa sem nekaj datoteke zbrisal po pomotoma. Te pa, ja, to tam videi sem naredil farmu, pa to, ko mislim zdaj v toti epizodi delati. V toti epizodi bomo imeli potovanje v tisto smer. In ja, grem si zdaj še nabrati nekaj stafe, te pa bomo nič, pa pojdimo. Jovno na pot, lepo zdaj se preživljati, malo iskati surovine. V tisti epizodi sem dobil coal, sem nabral pa cow tipper, ko sem se naredil leder. In ja, zdaj bomo šli znova. V tisti epizodi, ko sem jo po pomotoma zbrisal, smo šli v tisti smer, zdaj gremo v tote, ker mislim, da je tota bolj zanimiva. Vsaj zgledi tako. Sugarcane sem našel. Lepo. To je samo. Sugarcane se uporabljajo za buke, za bookshelfe, tudi no. Iz bookshelfa dobiš. Ja, pa za torte. Tu je čarovnica doma. Sweet home. Ali pa ne, tu ima en igralec že kao svojo bejtico. Mama, prav mi dale. In zdaj sem našel savano, to je biom. In ja, biom ima to te dreve take. In si malo fooda nabrali. Pa, nekaj sem še mislil povedati samo. Flyom si pomagam raziskovati svet, zato ker bi predolgo trajalo, če bi jaz to peš hodil. Toliko da vi vidite pa to. In zdaj sem našel drugi biom, ki je neki planks, nisem ziher. In tu sem zdaj v foresti. Prejšnji biom je bil, kaj že? Tajga. Ja, tajga. Ja, in to je bilo to z biomi, upam, da. To je tajga. Mislim, da je to, ali pa to samo nenavadni forest. Zdaj se približuje noči in mogli se bomo fajtati z mobi. Brez meča. Bravo jaz, bravo res. In bom prišel nazaj, ko bo dan. Tak, zajedem. Mobi so porihtani. Tak. Jaz sem zdaj v biomu, to tam, neki sneg je pa to. Našel sem tisto hišo. Kaj pa je tam? Kdo tu živi? Ne vem. Gremo gledat. Samo fuck nemam meča. Moja zbotiko zbetlo! Tok. Ja? Ja sem! Stari bavčar. Odešel! Sad sem, beži mi tu! Jaz sem tu, gospodarica. Jaz sem pa, sem ciger, lastnik servera. Ne vem, kar pa sem lastnik servera. Odešel še! Zakaj te ne smem pogledat? Pogledat me ne smeš zato, ker imam mozolje. Jaz vem. Ni me napadati. Zažgi se, stara! In ti, Satan! Makaki Satan, jaz sem nepremagljiva. Satan! Vidiš, ne moreš me ubiti. Jaz ti nisem ničila servera, Tako je ti to, si čarovnica, vse si mi uničila. Celi server. In ti, Satana. Celi server si mi uničila, stara kukla. In jaz, zbetlali smo jo. Kakšna neverjetna reakcija.
In imam pošt na sebi, lepo, lepo, lepo. Torej, to je hiša bila šarovnica. Moja doma. Lepo. Wow. Ima to neko krasno bejtico. In nič, gremo mi naprej. In našel sem tempelj. In upamo, da je notri kaj pametnega. In da je kaj dobrega. Zdaj še vam to mogo z roko storiti. Manj krampo, okej. Hodi mi, hodi mi. Tak. Wow. To si vse vzeti. Diamond Horse Armor. In dragi gledalci, to da gre koncu in naredim še zadnje opravke po survivalu. Zdaj smo našli, zdaj smo kuja naredili pač. To tega kuja bom stiral. Hodi mi, kuj, satan. Pogledaj. Odor! Entil. Če mi nače, satan, dati srčeko. Upam, da bo. Še vam moram pokazati nekaj hiše, sem naredil. Tisti drugi epizode. Čest, ki piše gor za YouTube, ko si sranen, ki še delam ostale stvari na serveri, te pa, kaj ne materialov mešam, pa XP pa vse. Daj, no. Joj, Jezus Kristus, končno. Satan. Tako, in lahko ga jahamo. Konička našega, jeha. In to je naš prvi konj, naš survival, ki ga bomo uporabljali za marsikaj. In to je zdaj novo, kar sem delal. Zdaj bom, pa to YouTube stops, te pa vam notri, recimo zdaj bom dal vse notri. Tak, 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 tak. Pa to bom dal vse česta. Tak. Čest, lepo notri. Pa to. Pridite v server, pogledajte malo, kako upam, da bo všeč, je paintball minigame. Ja, tu bom še za QZ naredil ograjo. In vidimo se v 3. epizodi, tako da adijo se, adijo. In tu še kon.